Horas, Shalom. Acara adat Batak Patakko Saring-Saring di Samosir, Desa Pakpahan pada hari Selasa tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Acara berjalan sangat sederhana sekali. Diawali atau dibuka Pangulani Huria atau Parhalado. Dua paniaran Poparan Opusukiton Pakpahan mau dipatakok saring-saringnya. Panapin atau hula-hula marga Sinaga Dohot marga Sitijak. Sehingga makorholas ni roha jala sangap di gorni tuhatta. Horas, horas, horas. Jadi yang mudo sude akan namasa ditopa hodo sasude dagi Tuhan kasiroham mauliati ma jidok kami diho aliza ho basidot na manok kaportiyot na saisina mauliati ma diho ali di bata marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan namin ng manesa dusa nami jalan ni ramatamuhan totong marhiti tobin tot di porbagian mi totong nagaras ni roha di ham amin. Pasupasi mulai Tuhan sa parsaliok kami gabi makulas ni roha modot gubernur baru mamatang tepat tujuan nami asa margogo kami le Tuhan mangulay silon nami terlalu mobil lama muji pasangap semua urasi do sa pangalasyon nami hali Tuhan asa tamahan kajalo pasu-pasu nasihat boy walang mga sahon guar ni anak mo Tuhan Yesus Kristus matangyak kami tuho amen. Tulang kami, raja isi sejak. Asa dok kamu mah tamu tulang raja kami. Asa ipai kami bulumu, na bulumu. Pasat kami tulang raja isi sejak. Ini mah dina borokku. Aku liber. Kita kamu agak ya Tuhan. Ala muda sadarohannya kau berparmu. Allah panapokon saring-saringmu. Dapat natibo ibat natir. Nakok maju ke persaudian. Ngun masih kepada botan, dia kapan parmu. Dan mau bini parmu masai nabur. Yang dia mau sungai nasida. Sonar naburku. Upaya hame ho sian hulu-hulam berkestijak. Horus meta selu. Horus. Horas satu hari. Horas, horas, horas. Boy. Oh, lagi duduk tuh. Noni tarik. Ani bukti dari daman kosong. Itu tuh, mas, song ini mah. Biasa tenda kosong bukti. Ano mo pa nakapot ko be? Ya, sampai langsung dapat. Di Naboru. Artinya kaba keremo nakapoko Naboru ulo amit kamong musinaga man apiko. Dia ulo sa Naboru kan dapat mulo tapin ok sulon na rio na bro. Mulai hati mai rada sinaga.
Kailangan ako sipul ulat at sinaga, masuk matulaw namin si Tija ni Sakati. Kamu matakot na. Naon. Mas maperduri sila ka tibijang at tulangan mo tuglok kang tulangan mo tulangan mo tuglok kang ay yalamat nodo tulangani tidak jetading kok ay dong bulan macam biasa soni ya belongo nokeda ada main boleh nahan Direkto, padahal naman sa mas oh, patulo ma, pabuhat tamu ma, pero nakikita kayo. Pwede nakatapo sila ka. Patulo ma, hindi bidang masinaga, magdalan na, nakapagpapasok ko sa mga. Sinaga, hindi ko tayo Hah? Tangboy. Rekam. Lagi mga rekam doon. Ano makatay mo? Marang na kahit po berhak kami potong. Dahil meda, dia musuh dipapar na burukok liber. Wala kami, tanako parra na burukok. Nako panggabihan nako parurasan. Nako makanuli do suli pina parra. Dan mo media kala ko marsahit saya mamusuli. Dapat rezeki kabaw puna jara. Dapat na penarsita dia kabaw pu na setubuan anak ko manat. Anak itu boras ini. Gua manain pa bangulan Huria. Bawa pisah buru, sorry bawa pisah anak, pasatu itu anak. Jadi sama lima, urus tak? Gini nak ni. Ano ko pe? Lima do? Ada yang nguru, ama do deh. Jadi sama lima, dia awak kalau kurang nabrokku. Ison rodo kami tulang mulai sekat di. Di mana pasatun, urus nah apa stok rabu. Kita bertangan itu tamat dari bata. Asal dia tutup. Jadi itu kamu kesehatan berkejar ngumur. Terlalu di lekus nomor 2. Dari masahid. Semat kemana sehat. Mas pas mata sendokan itu merokok nami ang baru saat suruh dina uji bertian kor dan bulan
Pesertanya urus na perjuangan kamu berapa na nami.